ungasuka lapho ukhangela igazi lethu. Nawe ungasuye wakukhumayo. Nawe wasokhumayo ngokukhumayo. Ngazi ngiyazwisisa. Phakathi kwethu kulaba abokhumayo, kulaba abokhumayo. Walimntaka amakhumayo antu ngokukhumayo. Koloko. Baba mkhulusihlalo. Ngiyathanda ukuthi ngithi ngimelele izinduna ezine president we-Chiefs Council. Ubaba Mthandi. Kuyahlonipheka ukuziphatha kwenu lokuzikela. Lemizamo elilayo isifiso sikhona ngabe ibanjwa lokho lalokho ziswelo ndala amajaha ancedisayo ngezintombi ayancedisa kodwa enhliziyweni nithi asikhumbuleni ukuthi siyisizwe eseza siyimbumba sisiza ngapha. Ngizama ukuthi kuyelile kuba yikho lokho. Lingabi le ndaba kumbe singabi le ndaba kwehlukana embonweni kodwa sifuna into yinye ukuthi sifuna ukuba lenkosi. Angazi ukuthi singaba lenkosi njengo ungaphupho. Umsindo ngiyabona singatshona sitshaywa. Ngoba kimi uthe mdala izolo uthe mdala ungayekela ukubuya. Lo selifile bayekela abanye bamngcwalo asifuna ukuthi uphuthi. Manje ntwana nasijalo ungathini. Nasathi chairman okumnewethu kumele athi kanje. Ngiyacela ke ikakhulu kini majaka abasebhodini. Labanye sabaphakathi wethu. Sile group yona le platform yamakhumayo yamantunga. Yes, there is freedom of speech, freedom of worship, freedom of democracy kayisibala. Kodwa linyaleke lisuke selithetha kakhulu. Livale inhlamba lesethuka ukuthi sizaphuma sizakuthini. Ngabe ngazikhupha kabili angikwazi ngabiselwa nguDonald. Ngabiselwa ngubani? Ngazikhupha sesizwe sokukhulunywa some very tribalistic sentiments ewasiyo njongo yegroup. Sehluleka ukwakha bese siyathethisa eminye imihlobo engale engelando ubukhosi bethu. Obaba bayabuzama abasithethisi thina singathi lamhla silo ukhumalo umidali. Engathweza lokho awumidadi sengwezana. Isingena ngaphi izana kokhumalo. Ovumelana leqiniso sengwezana. Kujayeleke kakhulu emajakeni aseGoli. Asukeke lokho silwe lesitha sethu sidinga inkosi yethu sithule kuphela. Silisane sithi hayi ngaphikwa wena umthakathi lo Philip. Siyekele eminye imihlobo izenzele okwayo ngayo. Ngiyacela futhi likwazi ngiyakugcizelela ngizamtshela la emongameli wethu wezinduna ukuthi akula nkosi imbuthano yethu yokuphemba ukudinga inkosi kulezo zindlu ezingaphuma inkosi kumbe komunye wamakhumayo oyabe bonwe yisizwe. Ngokunjalo singamakhumayo zithi inkosi zakhona singakhohlwa abantu esibakhokhelayo ababuswayo ngoba nxa sisodwa sisezinkosi singomuntu nje. Singumuntu nje. Kulezi nduna kuleli lizwe zi-280 emathebeleleni kule 74 manje emathebeleleni region about 74 Mat North neMat South induna zawokhumala zingu-5 kuphela phakathi kwe-74 yona. Lingasifaki esilingweni sokuthi lathi siyingxenye yokuthethisana nohulumende ngamazwi ayefakwa ngabanqabe nathe kuthiwa kuthiwa ngisho njalo. Asoba lami ukuthi njengo livelele ngapha. Kungasenani ukuthaba kakhulu. Ngiyalibonga. Ngicela ukuthi nxa selibuyela majaka selibuyele emuva laba ababevele eSouth Africa nidrive kuhle sihlangane niphila. Badala beqoqo akulula ukwenza uvolunteer. Abanye bawubona ngani kulula njengokukhuleka kanti la ukukhuleka kunzima. Ngubani osonda kakhulu la? Akwenzima ukukhuleka makhumalo.
uzathi uzondile bese uhambe ekhuleka sina umkhuma lo uNkulunkulu ngakho uzondile kuba nzima kakhulu. Ngiyacela ke libuyele kuhle lidrive kuhle libone izimuli sihlangane futhi ngomhlangano ozayo singakapheli sonke. Ngilethemba ukuthi ingcenye ubaba uMthani uzasikhokhela size khonapha. Baba Bhutimidati cela usikhokhela baba. Ungabi nenhloni ukuthi siyakhuluma wona ungabenda. Lelama hlamba ngamafutha baba. Ngiyalibonga lonke mantu ekhumana.